Make you fishers of men. Gawanda kayong magliligo ka ring tao. Iyako po din ang kepang aliwa. I will make you fish for men. Ing asan ka kanan niya. Datang yung panahon kananda katam. Because of Jesus. Nya magpakatatag tamo. Nya ngini po king ebanghelyo sundo tayo o inina. It is a call to a mission of witnessing. Pakitay Kristo king bieta mo aldoldo. Itamo po yung pekakatawan ng Kristo. Pakitay king bieta mo ampo panggawa. You are the salt of the earth. You are the light of the world. E na po sinabing, I will make you salt. I will make you a light, a lipo. You are. Anyapin maragul po yung mission tamo, it is saying witnesses. Emo po, you are the light of the church. Ali, mabilo gaya to. Amen? Akakitsya po yung mission tamo. Amip nung konsul. Seriously, we must be different from other people. Gusto ngikit na kang makanyan, Kristiyano ini, Katoliko ini, king kailangan tayo po yung sulu, kailangan tayong asin. Nabingimig misa ko king meto nga barangay, because darkness is the absence of gustong madulumdum, alakang direksyon, niya pindeng sakin at ilang sulu. Kalub mo keng kwarto mo, madalumdum, sindiyan may sulu, mo kakite. Kailangan niya po yung sulu, kailangan niya yung asin. Kay ba't yung sinimbang ako po kareng sisibak yung barangay, muli kayo, mangan kayo, ating kayong soup. Kay ba't tikman mo yung soup, katabang? Buriyo po yung matabang, pera mo nung ating kang COVID. Buri mo talagang manyaman, ing asin, it adds flavor. Makanyaman. Nyanong kailangan niya asin, kailangan niya sulu, kailangan tamo itang Kristiyano ketiking yato to make a big difference. Sungikit da kang makanyan, ay Kristiyano yan, ay Katoliko yan, aliwaya biye. Papakit ni po tang lawen mo yung makanyan, akakit de po'y Kristo kaya katamo, nga napin. Anya pong magbifas kami kayang pari Lintoya, ing sinabi ng Bishop Ambu, ang asin hindi nagpapapansin, kailangan itong mahalo upang maglaho. Lawen niya yung asin, potang talan mo yung asin, ing asin talan mo kay nanitay bulog me, keng luluto mo, lalong-lalo na nung ati sabo, pota pong malasoy mo na yakit. Pero takman mo yung linuto mo, kanyaman, pero may kakiting asin. Potang may kagawa kang mayap, napapakiting sarili mo, nakamagpapansin. Ang asin, hindi nagpapapansin, kailangan itong mahalo upang maglaho. Magpapansin, uling potang ating kang gewa, king biye mo, ing dapat akit daw, yapin ni Kristo. Amen. Nya kini pong taulingana ning ebanghelyo makanyan niya naman sukat mo niya sala king harapan daring tao. Ingke kayong sulu, banketa, panakit da karing dapat yung mayap, paligayan de, ingid pa yung atsubanwa. Aliwana po itamo yung akakituling itamo representatives na nakatamong Jesus, potang akakit da katamo, akakit de Kristo kinbiyatam. Maging suluta mo. Asin, ing asin ka importantina, ing sulu ka importantina. Importantita mo po. Let us all make a big difference. Karing tao. Ing asin, it symbolizes purity. Ing asin, maglinis siya. Nyapin po,
importanteng asin po tang ikayong mamalengki, di na niyang asining babi o kayang bako o kayang asan, ban kanita manatili yang fresh. Ing asin maglinis siya. It is a symbol of purity. Nung ita mo maging asin tamo, kailangan malinis tamo pamisip, malinis tamo sasabihan, malinis ing kakatamong dapat. Makanyan po yung biyatamo ni, malinis nung makananoyang malinis ing Diyos, makanyan tamo mo na mang malinis king amano, king pamisip, ampo pang dapat. Asin, malinis siyang asin, maglinis siyang asin. Nya maging asin tamo, linisan ing usto, linisan ing matsura, linisan ing kasalanan. O yan po, niya ito isang miglinis ka, magal ka, at ustong miglinis ka, kasalanan, ing kasalanan mo, linisan mo, ding aliwa pang tao, ginuwa ko, dumalang kang persecution. Niya pinepo mama ko yung kasakitan. Sulu, ilaw, ang ilaw hindi naninilaw, kundi nagbibigay tanglaw. Niya lawen ming sulu, ako po, kini susulwan ng altar, ing sulu, ene susulwan ng sarili na. O ining susulwan na. Anyapin, ing sulu, mera lang para kaya, baneng sulwan ing kayang sarili, alipo baneng sulwan ng altar. Ing asin, mela lang niya, para king sarili na, none para karing aliwa. We were created for others. Nya nga na pong Pope Francis at inyang sinabi, kubalo nung original kayo ni nga na, rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself. Flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. Lawen niya po net, totoo naman po ini, rivers do not drink their own water. Lawen may river, mag-flowing danum, palako. Trees do not eat their own fruit. May nakita kong tanaman, may mungay, kay bating ingpun kakanano rin sarili ng bunga. Alipo. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself. Mag-shining aldoy para kaya. Mag-shine niya para kaya katamo. Flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help others, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Masaya, lawen niyo po itong biglang mag-brown out, nanggawan na rin tao, gugulisak lang, tatakot lang. Pero itong misin dyan, gulisak no na naman, may sala. Nya itong alangasin, malungkot. Let us all make a big difference. Kalupa na ning asin, kalupa na po ning sulu, ababiyes sala. Nya po, nya, o hindi po yung maselan tamong misyon. Agaganak ako, anyang misan, mig-survey kami po keng parokya. Bakit ating mamako keng Santa Iglesia? Bakit ating lilipat aliwang relihiyon? Por meron po yung pekiba na niyang early o kaya 80s, then born again nga rin o kasipag. Dakala pong lilipat aliwang relihiyon Machiavella karing born again Christians, itamong Katoliko, dakalang linipat. Enya pilalakwan din Santa Iglesia, ing misang makatudtud yang ara, ken karing born again, no kasaya. Bakit lilipat lang alwang relihiyon? Kasi may yasawa yang Katoliko. Kasi mintay king metong nga bansa, ela Katoliko niya, o ita may kiabeya.
Pero timpong may kibat ametong, itapong kapatad ko, linipat siyang ngaliwang relihiyon, uling may kipag-prayer meeting ya, diklat na po'ing kayang sarili ing kayang milabas, matsurang milabas, baloy po kay ba naning meeting, pibubulungan dane, pigchismis de, ala ng sense of belonging, o iting meto nga maragulasangkan, bakit dingalawang Katoliko lilipat lang uling elam manakit lugod karing kalupadang Katoliko. You are the salt of the earth. You are the light of the world. O yan po'y maselan a tremendous mission, the mission mate. Pero sasabihan ko kaya kayo, ninuman ing maglibak king kapatid na at inyang pakibatan king Sanhedrin, ninuman ing sumabi king kapatid na lakang isip, manabuya king impyerno. So reni po, ilaring kaya katano makananutang bibye-bye king community, king tutuking Domingo, pag-aralan tala po retin, O ita, nga na, makawutos, kamakipangalugod. Pero sasabihan ko kaya kayo nga ng Kristo, ninuman ing lumawe king meto nga babaeng, mipnong pamangay bugan lustful, ne po, at may kasala ni king isip. O namang linaway yung babae king lalaki. O nangyayon sinabing Kristo ita, niya, ken tutuking Domingo panayan da ko po, isundo tamo yung kakatamong pamagaral, kingamano na ni nga pong Ginoo. Ang king Banuatiato at kang Esokristo ang anak ng Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukulok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabiyampon me nga mate, sasalpantaya ko king banalas. Pong manalangin, Ginoo, gustan meng sunlag ke kami ing sulumo. Ban sumulong ing lugod king yato, Ginoo, adwan mi ing ipayabot lung malagwang pamanyaw, karingatso, king ipayabot mo karing gobyerno at karing opisyal, pampubliko, ing dinandang lugal karing mani muna rang parasan at pondo in para karing kapuspalad ning lipunan at ding alang obra. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan men sunlag kaya kaming sulumo. Sablang bansa, ing iwaksira no ban mi kamikit atula king yato. Ipayabot mo karing talatoki ning kekang anak ing ipakit da ing pamakremayan at lugod king metong at metong. Ing maging tapat la karing karelang pami kaklugo keka o Ginoo. Ginoo, bustan men sunlag kaya kaming sulumo. Ban mi kamigit akasalpantayanan king yato. Ipayabot mo karing kekang anak. Ing mibiyebyela anting anak ning sala. Arapan mo at king akakit daring kapararang tao. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan men sunlag kaya kaming sulumo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan men sunlag kaya kaming sulumo. Ginong Diyos, ipanalangin mi in sunlagya sa aking mabilogayato ing sulumo. No mananti ing letyan mi, bustan mong ding amanumit dapat, ikablas da ing sala ning lugod mo, itiyadwan mi king kapamilan.